Nina wakati musese bonde bala watinda nesa na indi ni saya tunena nie tuthocha na moko ele ukavikie kutamba nimwe kumayu ngina muthia wa kilunkitu na indi nisikanase na situ CMC na nusiru kavikie kunena nisia yulu wa siana undu siele kuikalwa na CMC ni na itha kana nikakosa kaile kukanwa ata nikenda withie ila ndu ya mwana na museini yethi wana siana sina kia asimo kana andu ala mekala namo na indi kilunkino ipotendeni wa Facebook ta Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV /FM official naomba tieta Veronica Siombua Willy na ende taimai tutikadi mundeni wa kilungu cha monde. Asante. Asante. Faith nenda okethania. Mbaitu mwaseo amwitu muye no la webata nenu muno. Tunena nyi. Asante Bishop. Adi moyo muno la tekekala tunena ni Bishop Mala. Mwaka. Jaza mwati ndo unaweza kaini mugederi ndo wajua ni mwaka na kai tunena nye yo mwende. Asante. Ne karisa jakwa na nena ngana siana imwe na asie yingi ndo ya siana na asie ndebo. Peka na wethia katatabia the yake unduke kwigwa kana nya wake unduke kwigwa na inse na situ simu situ kesi. Sio siana siele kuikala ata na simu kana siele kuikala ata ndeni wa society. Kana kaile kwewata nikenda withia kana kekuwa ke bandu bala bailete Faith siana siawe sinya siana sia mwitu ila skulu sia bingwa ila yutu vingi we skulu twina ila sietwa Ngalama nundu andu asunyese nesi yokulia skulu ko maekala mateoya nyundu mokanza ila methame nayo ni mbingi ibindane yu ibinda twanenete yipindi sia betukie. This is the right time to get to know your child. Ndo naendie mieye tatu ni mbingi muno peki bathukanyo yo kanigwe wailo sisia mundu mikalile yake iliata tabia yake siliata kethwa ni keletu ke kanambe ya kethwa tio kano kanini ngabikisie miaka 12 na make yambe ya the make you receive periods sio meani ni wambe you receive how did she handle it ndo be stigma yo ka ona kiu. Secondly, mwana performance yake iliata. Nikana manei uyambi yaba. Mundu no mumandi an extra tuition person ikana. Yo school sia bingwa ta name sia inye nene encourage ya say alla aseita akwa. Ambayo take chuma ke mwe o study mwana aku. O study erratic behaviors. Nebo mana mundu no wambi yonywa bangi. Kana no wambi yonywa bongoloto kana yona tutabia twake. O sisio na sleeping habits yake. Ako masasia na amukasasia na utuko ekalangina sasia na niki nondo no ekukati wa masaja no ikulia mundu na elethwa ayegwa to nondo wa umindo wa school ke wika utuko ne chao kutumote gwa to under something under influence kana ne chao na ende thirdly sisi ya mundu uyu chuma keke mwe chambe tutubingie yu sisi ya mundu uyu akili yake bado maandiri ala wa mumaneisye mitalatalo ila wa munengi weta winyake ndata wi ithe yake bado ni umiati kuichumwa kupoja mwamuka kwa mwindo kana muiboja nwe kona ni yuta ityo nyindi wa Catholic be yundu tuboja mboja ila tuboja nwe kona ni wolilwe kana ndaulwa wisethe ila tudotsi tuni watu gatha ni kana sumwa inge tioka tikala namo wisethe ila ndu you are not living with a stranger ndu kala mundu utesene nake nitho wate kitaimu ikate na patoneka mbaitu ola withana mwitu awia ila siana sia kusio kamosi. I think it is important mwitu wake wawia ukambo munenga off niki nikana mwana obala school na maina ina duties manaende yazia ndokoke we mutengea wizethela wikala mundu gute yesi. Asante Bishop. We Faith about you. About you. Lakini yukilando na kunena Veronica ibinda siana one break ya kuinuka muno asina moita mama twika ayu alibu na netwesima binga indi na mebingwa ndi ni ebinde sio ya musia inake kwithwa eona mwana wake o wa kwikala na siana na muno kumalu kana siana ku change manenga we mwana ni kana moko change moko bindwa mawazo environment yebindu ko banini mainenga wo mwana kana pia moko twika ngombo nyumba manenga wo mwana kana moko interact na asie na ni baile tena na mubango musio siana sioka uketha mundu esi
kana kakoka chumo cha mbeni katwaba kana chumo cha mbetu ikata chumo cha keri tuikata program ya muthemba nundu ma yute binda yema yekala muno makwatise ikala kwa to wiki to nini na maisioka kwa une musieni wa editor sobia mwana musio na ibindesio nundu watabiguo kumo January we kana school ikabingwa matuko mana kwa une wa ile take your program na tho we yani oketie mwana wa mitheno ili o mutheno mwetho wina kakali kana na tho ndinangali okeka walk na ciana ciaku kana ka drive na ciana ciaku na mostly no na ibinda ila wa umalo kana ciana kithemba kiu nitagwe ikwithukia cia muno kweko ciekalia sitting room wasikalia sitting room ziambia wewe acia bona no mzaya ameanza maibanga ni judgment mzaya maibanga judgment day mzaya ameanza na mathe ameanza da you nuto no nena na ndu mateko mukanena wina mo lakini iliko cio ibo idi wa makuwa wa matwa ethwa ni bandu na ethwa ni kuya mucio kacia iyo munde tu malu geitwa mbata kalimani gake bai mone ba vile njundo ithwa ilie kana tu malu ketubike masako ketwi tubike wote mabiko matwa ka hotelini maithi maiya mandazi muyongelwe nayo muyongelwe yuta tikezi ugo to nota bya katumbele ukamwia yu ni ngona be undu we kadile na we kala kithemba kini bethia wabena mithene irio na nduketikile otha ukiwona yita nake mutwa mwana gumutwa yumanye kana waidite ambie ebundi cia maundu okithemba ciana icio yola wa umareti lakini wasikalia nthi na mwinzi ubuote no ibanga indi dia zemwoka ndimwaete mesi nyumba ye mesi die maitha yevo yo ya lethwa je de thoko ibinda imwe na thoye ala mazoba manene ma soda makwete koba nigwa bamwe fanda ingi juu ta yuna ya fridge na mayu ambako ya mindi tamu ka onde mogo kwani oni wake ndizioka no na umaluka ne ithia soda ibana mana nyusa abantu bakiguni soda ekana mo manywe nundu ni mako na make sure kana ciana isu inesa kuona mundu ungi utona kwithwa emosiombe wako mwaka ciana ciele kwe watu ukeria ni cietha na balance ndine wa life peka na kamwe ka friend yakwa taendete bando na yu ya pen nyake kale yake ya indu kuna yu mali samaratu na ikana kanene wedi yake maratu kayoka kesani we kila mundu elikanga alini na ndeo kulia kanali kengalini ona zidu cia muthembosu ciana ciele kwe watu ukeria ni cietha na balance ya life. Faith ena bishop ni manena mathenge ya kumina lakini kana ongele when siana itono balance maisha hata we balance kweananyana undu kwenyu kuili ni manene ya muno siana ile igwa waingali ile itho ya wasota si outing na maina nene akano nakate na kiatu pe angi ona kwanza magita tukita withiwa ike wawo ndundu koke sila kwa zozo ni kana angalau kakwate kindu cha utha nundu kuo akamusikuikie kuthukie yuta kwa nye tondo niyo mukuo niona miaka minga ingi na asomie tofauti na kula za skulu ikabingwe ndi ngatethece mwaito kibalua demande chau peace na liu yu kwa maisha azu maima muthembosu lakini umundi maisha tofauti ni kulingana na undu musikuilie kwenu na either kwenu kwi level ya ndi dukamone thie maisha wangi maku the when ukambio ko banikana mbu ikaletanganya nanganya ye tekale iyo maneni no imaelesia na thiu pena kamutuko kana muthemba ukite wa ciana cia binga school mami tunaenda sio sleepover tunaenda mahali fulani kuna bash sindu cia muthembosu sindu izu wa ile with we extremely careful nundu pau ni bosiana ikekwikiwa recruitment ikadikandini wa organization na maundwangi na mayambi in fact ona ida ebatoneka inspect ciana ciaku ikethe itemetwe ntho na kusolwa mapisa na sindu na maketa na kwikia misipi ingi andu ikwe mali kile uthaithini wa sindu ingi utesi na
ndathi sukulu ndetha haya sindu isu mathi kuma mayambi obundi kwa usisia neza undu veithi wazia chuma chambe abo musisia neza lakini kana bwisaithi apena balance nzeo ya maisha ekasiana siku na wiola ukuna itha muamuka saa ile inyonde ya mukai itha mukoma saa 5 koma inyonde lakini auke makeutiwa ukesaithi amekala ni wamanenga simu athi kamera moja ukite abalani kita akili enda chau simu abi na ende ndekala simune throughout you isuti balance ni kana ethani ibinda ya witha tithiyimwe ethani ibinda ya uthibana tuthiyimwe ethani ubonda wakwika na ndu ithuki cionge waila ciukite na mabinda maingi ndukasiacie report form ekiata pia cicia mabugu ala wina moko soma no andika mwandiko the handwriting this could ya we mingi kana ugeza ni waelewa generally Asante. Faith be kana inya wake ni career woman. Atono balance hata kumanda mbesa na kwa mwana ku make sure mwana wake kana kila ukwika cha kumanda mbesa kana maundu alo kwika na tima mbesa. Maina kunika kwa ya mwana nesa. Mbe ni kula cia mundu i. Why are you a career woman? Tio mandi. Omanthi. Ne kana utethio. Mwana. Na yu uka manda imbesa na sithe utethio mwana witha wende sitio. Kila kibo mwaka ni waweta balancing. To balance ye iwe yitu. Na ndukatwike career woman wisethi ani wolwa ni mwana oyo. Ndukatwike career woman wisethi la masaa maingi ni moyo anulo kwandikite wolwa ni mwana oyo waku. Ukeananya. Uko sio mundu ukatavya boss yaku. Ukamwe yako school isibingitwe na being a single person. Nye kanenge mwana wesethela at least ketha numa we ane saa 11 ekanume saa 10 wesethela na take time na mwana wakwa. Secondly, we musie yumwe you are disadvantaged in the community. Nundu kila kindu chonde mwele ni mwatethyanisia lakini yuwe weka wizikela kindu chonde nuwe baba nuwe mama hivi kana nuwe father na nuwe mother nenge tuiona aumeona mo mindo ona mo single kwa wini taile kulia wa balance atakikanange we waku nundu wanango we o mwana ndeya na ndikanange mwana akwa na kene yo future yakwa nao ni wetangasia ona saingeti career yeyoka ningona single parents ona momemesia ma provide ya majika nesa na majika kila kindu chonde but we say the la de wa mix yo mwana ni wa mo disorganizing na mekanilia na me twele yaku weta we single parent so by the time works kwete mwana on board ni we the we ni wa court ni we ke disconnection na ni we na kwiya muthukumi ni musio muthukumi ya nomba ni musio but sisia role yaku dikezoto overtakewa ni ya muthukumi joy it is important once in a while andi ambothi for 1 week nekanona ando au sisi ando makumaithiata na kele kwithwa we career woman it doesn't make you a career woman you are a mother before you became a career woman kana even the other way round when you became a career woman onaketha ando ai mother you became a mother na to become a mother at times is a choice no ngelewa it is a choice no decide this ya kana ka decide ni kalu lakini career no lazima wende onaketha dio career peke la wika au mande ukwati kila cha ilo sustain kindu kicha kuina cho na ku nundu kini choice chaku kindu ka kitu ikithia liability Asante bebatia asei na siana mwende na utereka kaito makwani mautani Ese ndino wa kilungu cha tunena nie na ndi twende na kunena ni seyulua kwe wakwa sena sito na either siana ni siako sa sele kukonzo wata sele discipline wata ni kendoke thia kana kaundu na wandu ya kuna ko na kaina alikuwa ni wia ndene wa thayo wako na ndi bishop Biblia yaite wabata mwana munzi witha wa muhima muhima mani yes asei maile ku discipline siana hata maile ukanya siana hata ila siako sa nundu nongine ikakosa kitu chambe pe mokanyo malaeli pe ukanyo la wa musiai ni ukanyo wa tweya wa ukuna utungite we na nyemo itu wa kola wangana cia
ambao nzome andiko yua weta na negwe maitu asoma yandiko yuna mana ija na mana ija byangwatelo na mana ija byangwatelo wewe agwioka batu zome nzimo wa patamwa wa ima mwana munzio wa muimo mani na mbe ya uthilia saizu na wona auwa mikate atume ande twengene kunebisi yukile yingi na bandu bwe bakuna wamona omundu wakuna wa bisi kokela yingi na ukani wa musiaini wa ile kindu chambe ukasie kindu kitawa asira kana uthatu ndwailite kwithwa no thatu kwa mwana wako wailite kwithwa no thatu wa kwikia credit uthela wa credit yoko ni ya mundu ukegwa kamba titi no iko na yake ndwiwa you don't have enough you don't have enough credit to make this call no mutandao umone na mundu umeburudi muno okay you don't have anything to call this you uthatu usu andwikia credit ni andai kanati wose ona kauni yatilika with ya wana mind ya metoke wa kuthoa credit dikana wikie umine nyazi kana wairite kwitha wina wendo su wa kutungia ti uthatu usu mwingi muno byo nundu be uthatu utono thata okethia yimo ye kaosa mwanya na bandu ba kwaka ngwatanio na mwana ujika kwasio mwana na ndize kana wisika na be undu tono kuna kana kakatwika kinga kitaruki kamba kingendile kinga yatwika kinga weka mwega bo bandu ni mwalimu mwana uzu asele yawo kila kwa chat school kila wacha na mauzelo na kiti mbaja ke jajazo yiboko akila zio gabi gabi ate baleti abita yimwe direct bala be mwalimu akakwata ndi mwalimu akaambia nataka mujia zo ndio ndika ukunayo amweki yake college the chief criminal school no ni wambanye no wo wamanya alafu saa ingi kana ikasia zio attitude iloka kuna nayo na kaka mana kana mami kana dadi anguna na wo na tukona twana tutenda twisi ili the twisi mukunile o wakunwa tinye ne manitwe naku mami no manitwe andadi na yu o kaiye banisha abalani o kaiye banisha kanani ko uno no pamona ulua kukanya tusise muno ulua attitude ila ya tikanya kana ona kana ndeto yike kwikanisha unene nako osakano nene yako ethone kaka munzio kuna kamunzio thimete no imutaria wa mukuni yake nduka kune ona ngito kamekona ziethio i training ngite ukamenenga ikaeto liuni mweni mundu mweni no ikuna kana yosa kakite kangi ka plastic no yeko utake oyana kayeko utakagwa ngite zudike so yali wiyeke we mundu usu ko une soma ne kamanya nesa kana oli uone muthuku ko ilati ukanya ciana tithwe na ngo ya kukuna tetungite nthini maitu wangu nana amino aithi bedroom aithi indete ibida yuko soda weta wa tree top aithi ayete tree top ayete na kawu saizu no nikibete ndiye tatakalaga na kama mtandao ile ya nambi ya kuyandegete ndio bayungu unaweka jo asante no kanyonge nongelelo ko kanini bishop okanyonge museo no kanyo wa elakana ka kukaukosea ndoka pe kosa oto no desisia yoji origin yayo ni mwe ukamba manthia kiketina cha nweze jube twana wiwa kaindie uthaoni koja ma iwasiene kaya mavela akatwa maembe kundu kwene ikulie kiucha tuma mwana kwa athi uthaoni akoya iwasiene akatusa mavela mene na mindosi what is this child lacking baba nduka ambia yuko nakana ki wholesale aya kanoge bya kana nekekie kindu ni kaumanie ni wa lo manai where you mana eumana umano umete ba nondo yue wa solve issue ino no wa mobwa lakini ndona find out kila kitu mama no aya na kele all that way bo nutu ya wa idea sia ela wa bango punish mwana aku ndoka mo punish
pau kwapu at times take time nondo ni nonie friend yakwa osa mupaibo atwa atila mupaibo wakigo atandika kana na yini umundu mukane mwitu munene yini mundu muima naye watu iwe na family yake na you ambe yanye kokunwa kolana ko niwe ni mwaitu to me was attempted murder yani kibetichu changu niye ekwiya eso bingeki abo itwe na pipe wakigo na nyatha ata na ubaiwa waiwene aviosa kabyatila wezethela baikindu abo boya moko ano na mwesa ati ya wimukune yake withethela either no misinformation no kindu tapi kwa usa ingenu ya wa before you uyambe ya discipline ambao osisia the underlining na justification asante ne believe ya ona ndo mathiko tini withega jao mark ndo mathiko tini zaingi ni mewa ikwa ni tungwe iko ene muthimuka nena ni sie muiseka na mwiwa na ne believe ni kwatia ona ndini wa kukaja ciana ni balethela ya dialogue dialogue ni eletha bo mwaka netha yibwa sima ile kwikata kana mabwe ciana mapwe inu izinathe kanundu faith yasia tuagonezia wholesale lakini bigaye bindogethia mukamu wa inyonde oratharine no tena makosa wo kana bunana inyonde mukamu na yule bwa de zaku zuni ubwa na ndipozo nikana wewe biza nikana iwe funzo kwa wengine mafunzo idha isa iziende nundu no kwitha thu me tukienda sote twathithi onthe andwe kunwa ukainyonde mwiri wewe kunwa yosu Alito kuna inulse na gwina ukambele anga mtu akunaka kuna aye ukathia mweni undo kile wi is it our wholesale obanini mwako na nambo sunge kila no kulia bishop egi ndo aweta nalikana asi mate ndo ma discipline ya siana ojuni gwetu discipline kuna ndo kuna kana ka utwaye polisi na baile kwikwata ndo bwa kana ka utwaye polisi ko utweka ne asio lakini ba yu mona ko lile kana kake ulawo unyebu ne yolonge no ketho wanuwe mbekondo we kwena lakini ketho umete ba hai kondo kwiliti atambelwa wewe mwaka ndeze mbelwa mio gelakhe ndo ka aye no mejela ila ta kunana nini hu ene kake bioka ukasebo bya byo asia imate ne au discipline yana ke ne kanango songyo tune kana bishop oselele musia iwatene au kuna ukethwa wifunzo kwaku na kwa langi na nao kuna weweka kethwa ni ka musia iwatene wa kwa manana mundu ku misbehave it doesn't matter we wo kana we wa achieve kana we wa musewa kisio moja maembe mwe atatu musia iwaku pepe mundu wezelele la myo ya maembe ona kete teacher yake mwabwa wa inyonde mukabuwa nesa na mutavise mukatande kokesethele lambo lani labo kela mundu wendete ko nake wivi kama usivithela mwitu nake akwetele ayo toto na gisethela watoto na wewe nesa lakini yuma tukwa nundu wa social media na nundu wa sindu mbingi siana situ na tukeyibwa tuisuvite mbe nita wambo kaele siana diagrams na photographs ni ndo ku discipline nundu natuo nitusomete sindu mbingi kesethela ndikiyona kana ka myaka 5 I mean ka class 5 yutakaka kajika ka Kisumu kaneyo waiye aikae mama noswe kana thikane sucia so wesethela siana ithi no usuva nondo me under influence ya the social media ya wambe ko I have an alternative no nethinge yitoka manoka abo wao ko uyu ipinda jatene ona wabanga no ithita waene ya waeta waeka kanda ne nondo azimeitu masia na 20 keze onoka kuona wende no wakwe lakini wene nge maisha make maina unga aya ateo thuni sana ingi sika blackmail nikandu kwa hivyo you tisha kayambe kutisha no umane uno kuntisha endo ni blackmail nikandika mu discipline na baadaye ni moka ulilikana kana kekandia huwa ndiye nini lakini alternative yako kuna enyau ningewana kutumia mundu ungi kutumia pengine anana kana ndwala me very close your relative yaku anene nake ayengewa na pia kubothea ciana ikwa uimula wekuo sai ningaitu athehe okotethecia ni mwingi muno nundu ciana kana ka miaka 10
nundu umwe na mutumia wa miaka 30 mwendato kana miaka bibiti sindu ila konie ni chapu izime chamu balani li akili ukesa they are all over the place yuko ngewani nzeo na itha ndu itonda kuya ngewanesa manda mundu ngibia ya ngewana cyana Yesu Bishop ndo ndaweta we nienda kwa sia ona kwithwa ebinda ni digital lakini mundu ndakaimekana munju ona kwithwa bena vitisho ndukaimekana munju nundu etho Biblia yo mwene ni etikelete ona Qur'ani ni etikelete na kuima mwana munju kana kumuima ukanyo wa muima umanyuta kesonewa skulu ona bando pa ona ba na ni wailite kumanya nesa kana nukukosa kabisa na kindu kicha oikanyeziana ndithia ni maminda di twana tutuikie mama mjo hapa mama mjo kie kanwacho andu meyobe kabyo kuli ni kana maesiana nundu generation that na yo right now dina way kabisa dina way nundu onoto naona mwana wa ayuko na ungamanite na mwaka maisongilana au kitu wako na wao kakila yeo uisisia yu kana kane kesi yulu ondo kana kaile teiva kaibievu mbe wa mundu mwina na yuko anzi Yesu ni ona titwa iwa aka mwana ukatoa muka mwana ukethia nyinyano hoko uga na mesungila na ndo mekwenda nyinyano hoko uga na ndazi ndinaetwa wabanu kotweka ngombo yenyu na ndwithia kwanza yu aka mwana inge nicho na maine watu liko tende unekala mwana unyaka mingi unamwekala nesa kamwili tukayuka na kamina koko kaimu separate kabisa na paizo na yumo mbingi tu already asini manguma ni yesiana muno peke ndo nule twesio mbuya ko weta yi cha maskulu mabingwa ninolwa ikuweta sisi requirements ila si kwendeka si akutunga mwana nengi muyeta wa the school performance si atikitu kila kindu chonde sisi mwithukisia na musiaisia wakwa sisia sindu ila si kwendeka wambiye kola kwi masaa kethwane tulamu tutano ka wotwili kethwane sabuni wake bango ka wonusu weseve la mwana akuya hivi sukulu ndwili wana pressure na ndwiti nitaende wa dhulumu kaka nabe kindu cha ile kwikwa na iwe wona asiana sokoni skulu sibingwa mati yanie kaite kauite mbu na ke nyabane gwo thati na ke museo ko ya kilomita 5 na ke yakitito muya mwa mina yake sitani kila mwina cho niki nundu muina plan ya immediately mwana o ka skulu na muno ya wa ambeya na kindu kila isi nikana wibiki ya keke nene tutu nini nundu nitwe tolana sengitwe that very basic wesethela ni weka tena tu na ke mwana ni wendele na ubundi sia kana kaku how to be responsible nduketela enda teka ya muthia nundu teithio Kenya nsitu isikie we are last minute rushes but a train weta we musiai nika no train mwana oyu na athi sukulu ni wo manaka na ndia elo some ya mutiani we woka nyeta itu twasome thetwe waba tubikake lasi ni o even if it's the first day of the week of opening soma we say you are always ahead of me niki no planning ye kana ningusioka sukulu ondo yumusi yitu mo planning ye o manete na wima na bisi mbesa siana ti wone muthenya wa muthia gwe kulia hivi sio abikie mbesa siana na kumwana ucio natwana ke mwaimwima nina mwetu wakwa mukali na ningwe ndo tabia asiai ndukabithe mwana kana no ebete bisi kana no ebete bisi etho ndo ebete guonde mwendi na mina bisi mwetu akwa aenda aikulilia principal akamukulia dad amemaliza kwa etho ndiminete bisi ni mutabia cia nyumba ni mwe nimelipa kiasi fulani ni kananda kaiombe kesi hivyo na kingi ngundi mino kilelia
ndukaendea waine kusuka atui maku na ciana ciaku ila skulu mbunge mwendie kwanganya mwizi nganya ni muoyi mwendie kwanganya ciana ciake mwicieta banike na citha ciwite nzaci ukaoya makwasi na malenge ala makwa nye ndigona ya ndu baba ndukasuka na ndukanene ai atui maku mauthuku nundu mbeu icu abanda niguo wana wona akana kaya nake nzuku ukakulia nako kana ni kana kanini bite uwika ukaumite nzuku ba na kena tutabia twa kwijenda undu pastor waendie kwa kana kamwe aikauta muthanga muse mindoni ogeleweke wachi aikauta muthanga kaka mukula cia nwenda ngwikie chiki cha kumuthanga pastor zwa kulia kana ka muthemba mo kaka ni wisi niki nundu that is something weta we musiai wa manisi kana kaka na wakamanisi hotesi. Asante. Boni watu tinyanzu mande kilikuchomo ndi sena situ isi atebekana si meito na nimubea nondo wako yumia na kuka kunena nyana mbai. Asante. Musiaisia boni watu bika mudia kilukito tiwa nesano hizo wanakiweyo cha kwa ila.